Merhaba, selam aleykum aziz dostlar. ATR телеканалының yayınında telemaрафонны seyretesiniz. Aynen şu telemarafon 18 Mayıs 1944 senesi Kırım Tatar halkının vatanından sürgün etilgenine bağışlana. Studiyada sizler için men Gülsüm Halilova ve Şevket Namatulayev çalışmakta. Ben de sizlerni selamlayman. Saat 12'de butun Kırım'da, Ukrayna ve butun dünyada sükunet dakikası o'tkirildi. Bu 73 yıl evvelsi sürgünlüknün kurbanlarını andılar ve böyle demek vakıya tekrarlanmasın dep demek sükunet dakikası o'tkirildi ve hatırladık bu anını. Siz de bizim yayınımızga, hürmetli dostlarım, şüphesiz hoşula bilesiniz. Ekranlarınızda rejissörlarımız Erdaim telefon numarasına gösterecek. Studiyamızga bugün birçok musafirler teşrif buyuracak. Olarga suallarınızı ve belki de şahsi fikir ve düşüncelerinizni ifade etmege imkanınız olacak. Studiyamızda hem sürgünlükün şartları, hem siyasetçiler, hem de cemaat erbapları, hem de hukuk korçalayıcılar olacak. Onun için 4 saat devamında saat 4'e kadar biz siz ile olacağız. Subetimizde ise hürmetli dostlarım, 1944 senesi 18 Mayıs günü canlı şahat. Bu vahşiliklerge, bu yapılgan aksızlık, horluklarga şahat olgan insan ile başlayımız. Adliye Hanım Ametova bizim studiyamızda. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Ben geldim. Mına özümüzün ahvalımızı tekrar etmeye. Yürekler bek ağlay. Doğdum, doğma Yalta rayonu Dermenkoy köyünde. Anda doğdum, anda 9 yaşına kadar yaşadık. Yaxşı malımız var idi, evlerimiz var idi, toprağımız var idi. Son ana bu nemseler geldi. Bu nemseler geldiğinde ondan evvel babam aldılar gittiler. Babam Türk armiyada oldu. Ondan sonra emcemden bir evde oturaydık. Şaban emcem. O Şaban emcemin oğlu 14 yaşındaydı. Onu da aldılar Türk armiyaya. Babası onu harçaydı. Onu kaldırdılar. Son Mayıs'ın 18'inde sabahta değil gece desin olacak karanlık. Yarı gecede. Geldiler kapıyı kakla. Anam kapıyı açsa bir soldat tüfeğiyle beraber вставайте все, одевайтесь, вас выселяют. Kur'an'da kaç azaydınız? Anam var idi, hart anam var idi. O hart anam gözlerde görmeyedi yaxşı. O hart anam ben koltuğunu tutup, ben alıp çıktım evden. Anamın kucağına bir bala, Mustafa'cık var idi. Oralda öldü bala. Altında anamların 6 yaşında Rifat diyen kardeşim var idi. Ana son çıkardılar bizi getirdiler ana maileye, orta maileye. Andan yüklediler maşinalara, aldılar gittiler. Süren. Ne alıp yetiştirdiniz yanınızdan bir şeyler? Biz şeyler? yanımıza anam bir çaynik aldı. Çaynik aldı, balaları su içer deyip aldı. Ana o 2 yaşında balanın bir de şal algan edi. Yün şal sardı balaya, sabah salkın. Ana ondan öyle çıktık. Bir şeycik almadık, bir şey alamadık. Vermeye ruhsat vermediler ya da ozuz almadınız. Nasıl olan oldu? Ne kadar dakika verdiler almağa yetiştirmediniz? İmkan var mı almağa? Yetiştirmedik. Baştan o emcemin Kur'an'dasını çıkardılar. Son geldiler bizim kapıya. Davay bıstır deyip. Ana öylesine. Anam almadı çaresi de yok öyle. Ben kartanamı tutam. Anam balayı tutam. Ne alacağım ben? Bir çaynik aldı. Aytım da bir çaynik aldı. Ana onunla beraber geldik. Poyezde düştük. Ana poyezde yüklediler. Kapattılar vagonları. Ayvan vagonlarına. Son yolda toxtataydılar. Kümer yerde toxtatıp bize tuzlu balık verediler. Katıp kalgan balıklarını. Ana şunu verip son tekrar poyez toxtadı. Adamlar suya çapaydılar. Su kıdırıp gelip kümersi bir şey alganları odun tapıp tez açıp pişireyim dediler. Ana o kaynamaz. Son poyez etkende anamını alıp çapaydılar. Çok adamlar yolda da kalgan oldu. Son bir ay bizim vagon küçük Oral'ın dağına, Mariyska SSR, Gortoluz'a düştük biz. Anda bizi düşürdüler. Allah kütler öyle baraklarçı, bir komnataçı, bir koşuya, bir koranda, в общем, öyle koydular. Bu ay devamında siz vagonlar içerisinde yol içindeydiniz. Kimde ne var idi işte o vagonun içinde değişeydiler, vereydiler birbirine, ölmesinler diye, birbirine vereydiler. Son bu yol nasıl geçti? Nasıl dehşetli oldu? o yılı
ана Яғни кетіп Qorandağa bakmadan, bir-birini yakınları, akrabaları bakmadan erkesine bir yani ayrılmışlar oldu Ана mu? мен айтам, бір үйде отырдық эмжемнен, Шабан эмжемнен. Ана олар түштілер это Өзбекстана, а бір тезем түшті Тажикстана. А біз түштік орала. O kadar parçaladılar bizi bala. Ölsün deyip Pavle dağıtıp yiberdiler bütün dünyaya. Ana son keldik, anam kirdi çıkaran işke, no anda çıkaran payok berediler. Birinci günleri payok berediler. Ne yün verdiler, anam naski oraydı bizge. Ana son aş kurpe murpe berediler, işte pişirdik. Son çıkaran dağlarım netti. Cilik ciyaydık, varaydık. 2-3 koy keçeydik, liçine anam men de 9 yaş. 2-3 koy kazak koyu keçeydik. Anda dağa varıp cilik ciyaydık, malına varıydı. Dağları pek zengin uları. Даже fındık da var dağlarına. Çerniga, Brusniga olmayan şey yok edende. Ana onunla biz çıkan canımızı kurtardık yazı geçirdik. Ana Kuzey'de son, Kuzey'de bir tanış apayla anam Kazak'la tanış oldu da yaxşı yaşaydı. O apay çağırdı, anamına yardım eteydi. O bize kartop verdi, onu bunu vereydi, sığır tutaydı. Ondan son, cenk bitken son, anam işe girdi. Drev kombinat, Boruzki'de drev kombinat var. Kiyat çıkaralar, ağaçlar. Anda girdi, bir parça işledi. Bir talaydan sonra anam gözleri kör oldu. Kurinli slepata derdiler. Slabilikten de gözleri bir şey görmüyor. Smena gece gündüz görüyor, gece görmüyor. Smena gece kesem onu alıp giderdim o zavota da bırakıp özüm kaytırdım. Sabah olsa son özü kaytırdı. Ana. Bu demek sürgünlük olğanı evge demek Kırım'a kaytıp olamayacağınızı ne vaqt anladınız? Vay bala. Aslında buna kelgenlerden Kaydan son cenk bitken son babam hıdıra turtarmadan bütün Özbekistan'a yazayken anda Tajikistan'a bilesem ya yok mundaydı. Son bir barak içinde bir apay oturaydı bizim köydeş. Onlara kiyat geliyor. Kiyat geliyor babam yazayken böyle Kur'an'da var mı anda deyip o apaycık çapa Ayşe Ahmet'ten kiyat geldi sizini aray. Son geldi ve aldı avukatı ozda Arapça. Babam Arapça okurdu. Onu okutmada adam tapıp okup netkencik atvetini yazdırdı. Yazdı babam algan işte o kıyatını alıp nesini urbalarını okuymuş işte biz oluruz ki anda yakın birbirine. Al urbalarını çıkart keliydi bizge. Keldi çıktı. Son işe de kirdi drev kombinata. İşledi 6 ay. 6 ay işlegen son onu tuttular kapadılar. Son kapadılar, yaxşı gene bir Rus adamı var idi начальниклerinden. Tuttu yazdı zaявление, такая, так столько семьи, столько детей. Ana к семье пришел deyip Moskva yazay. Birisini de özüne kaldır dedi. Birisini komendanta ver, birisini de Moskva ver, Yüberdi anam andan atvet geldi. 6 ay babam kapa oturdu. За 6 месяцев уплатить зарплату, отпустить. В общем, öyle babamı kurtardılar. Adliye Hanım, bağışlarsa biz bunu şimdi devam edermiz. Şimdi bizden Genический rayonundan jurnalistler bağlandılar ki bilgenimizge göre şimdi Kırım Memri sınırında hususan Kırım Tatarlarının çok yaşayan yerlerde birçok merasimler ve matem kunu ile bağlı tedbirler ötkərli. Keliniz biraz bir 2 dakika dinleyik ne ola, ne geçirli, nasıl geçen tedbir. Alo. Сіївки. Зараз ви бачите люди, які зібралися на мітинг в честь Дня пам'яті депортації кримсько-татарського народу. В 12:00 тут була акція гудків, був сигнал, хвилина скорботи. Після цього була проведена молитва. І зараз ви бачите, читають також молитву в пам'ять жертвам депортації. Тут організовано невеличкий перформанс. Ви бачите, ми зараз стоїмо у вагоні, в подібних вагонах перевозили людей в 1944 році. І тут зробили стенди, які нагадують про цей день. Младенцы, которые не напились материнского молока.
девушки, которые не... Після того, як тут закінчиться захід, планується автопробіг до Генічеська, і там вже буде мітинг біля кінотеатру «Україна». Він буде масштабнішим. Також звідти ми плануємо включатися. Після цього автоколона поїде до Чонгару і буде піша хода від блокади Криму до тимчасового кордону з Автономною Республікою Крим. Спасибо. Мана демек шымды мұқберлеріміз демек геническте болуналар Новоалексеевкада көреміз белгілерінен инсанлар топлашты. Демек байрақларынан хатырлат етбірлеріні кешірелер, дуалар, оқилар ве шымды мұқберіміз айтқанына көрем. Анда демек трен вагоны тапқанлар. Демек айны бойлы вагонларда Қырым татарларына 1944 сенесі 18 майыс күні оларға юклеп, мына әделе битаны кебек демек Уралға сұрғын еттілер. Демек бір ай бөле вагон ішінде яшадылар. Темсал олар yerleştirgenler anda. Ялтадан бізге бір телефон açқан vatandaşımız. Келіні selamlayıq. Alo, selam aleykum. Üzüldü. Bizlerge telefonu açınız aziz dostlar. Üzülse da bir kere telefonu açınız lütfen. Bizle beraberlikte olunuz. Biz ise sohbetimizden devam edemiz. Şimdi Новоалексеевкада көстермен етелер. Şimdi da bir izatımız var Новоалексеевкада yazılған. Men bilesem şimdi Ленур Ислямовның izatı da olacak. Şimdi mına көреміз bu Новоалексеевкада azırlıklar ketkенini көреміз. Bu batalyon Numан Челевежихан adına batalyon azalары, mına bayraqlarмен. Şimdi mına insanlar toplaşmaya başlay. Bu Новоалексеевкада evvelsi olğan videoda bilesem bu genическеді. Anda da birçok cemaat erbapları hem de Ukrayna'nın şarkından birçok gönüllü insanlar da kelgen destek etmek için ve hususan Kırım'dan da musafirler kelgenler. Мы сегодня отмечаем одну из многочисленных годовщин депортации. Отмечаем для того, чтобы помнили, чтобы дети помнили, чтобы внуки помнили, и чтобы Украина и весь мир остальной тоже знал, что в этот день, вот в это время крымских татар собрали по всему Крыму и готовили к депортации. В течение 2 дней по приказу Сталина, вот по этому постановлению, был депортирован целый народ. Это трагедия для нашего народа. Бүгін матем күніміз. Шыншық біздің адамларымыз, біздің ватандашларымыз Қырымда. Қара барақ асасыныз анда. Асалар. Sizler материкте yaşagan Kırım Tatarlar. Hepsi ayakta turunuz, evden çıkınız. Hepsimiz buna Новоалексеевка, Херсон olsun, Kiyif olsun, Handa olgan olsanız toplaşınız, birlikte olunuz bugün. Hepsi bütün Ukrayna'da, dünyada bütün korsılar ne kadar kaç tane halkımız var, ne kadar kuvvet kolumuzda var da cesaret yüreklerimizde var. Ana hepsiniz ayakta turunuz bugün. Evde de olgen kalsın evde. Hepsi turayıq. Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin vice-prezidenti Ленур Ислямов bugün bütün episi Kırım Tatar halkını turup bir-birimizni destek etmege çağıra. Adliye Hanım, biz ise sohbetimizne devam ettik. Bugün bu Kırım Tatar halkımız siz çok zorluklardan geçkensiniz, çok zorluklarını görgen ve kenidi Kırım'a kaytkansınız. Çet el topraklarda Kırım'dan ayrı ecnebi yerlerde yaşaganınızga ve anda aslında yaşamak demek de mümkün değil. İşte yaşamağa tırışkanınızga, bakmadan vatanınızga kaytıp geldiniz. Anda nasıl umutlarla yaşaydınız? Ne sizni besleydi? Nasıl? Umutlarımız, tolka evlerimiz, barkımız, toprağımız edi. Kaçan kaytacağımız da, geleceğimiz özümüzün doğan dedelerimiz, kartanalarımız, karbabalarımız doğan yerini özümüzün toprağımıza gelip kirmege umur bat. Kelgenci, 90. yılı ben geldim bunda. Ve geldim, samolyottan düştüm balam. Samolyottan düşken vakti topraksa yıkılıp toprağını alıp opup etlerimi yiyordum. Benim bu toprağım doğan yerim bakar bakar dediler. Allah Teala bergen toprağımız bu bizim. Endi Allah kimge bunda kaytmak kısmet etsin deyip dua etip bu yerden öyle durdum. Çok sağ olunuz. Ялтадан telefon bağımız var, basını dinleyimiz. Alo, selam aleyküm. Alo. Buyurunuz. Kenede üzüldü galiba bağımız. Bugün ne içindir? Bu Avdet yolu nasıl oldu? Kırım'a kaytı kıyın edi mi? Avdet yolu balam nasıl oldu? Bir komşum Kırım'a geldi, kayıttı. Biz oturgan evin karşısında oturalırlar.
Сон мен айттым, жүртпен бабайға барайық қош келдіге. Барсақ қош келдіге, Адлепа, не бар, не yok анда десем, Адлепа деді. Анда деді, пикет бар деді, отыралар адамдар деді, әуле жиылып, барып деді, топырақ берелер, болып деді. Сон мен бабаға айттым, ай дедім, мен де кетейімші дедім, барайым, не бар, не yok бар. Адлепа деді, мына шынды кетсеңіз, дан последний группа бар анда деді. А бұл кешкен байрам, бір айдан соң барсаңыз уже олмай жоқ деді. Адан соң ертесі күні тұрдым, азырландым, алдым билет, самолетта келдім. Келдім, мында түштім, но мында уже менің ингем бар еді. Дайымын апайы, дайым кешінді Тажикстандан. Оларға бар, баштап бердім, неге? Оларға бардым да, сумкамшыйым ташладым. Олар Софиевка деген ері отыры, мына яқын. Сон, анда барып, сабағына ерте тұрып келдім, неге? Площадьке. Площадьке келдім. Анда мына синавер бар еді, да бірлері бар еді, біздің инициативниклер. Сон балалар бөле-бөле мені жазылыңыз деді. Жазылдым, уақытта яшайдым да, Адлепа деді. Бір деді, я раскладушка, я бір şeyler керек деді, осынызы қапанма. Уже ноябрь, сентябрь, сон ноябрьда, сентябрьде келдім. Сон ана барып кетірдім. Ингемнама бір мендер верді. Бардым магазин алдым, бір раскладушка кетірдім, қойдым. Бірде одеял верді, ана өле кеп ерлештім. Бір ай, 3 күн мен ауып пикетте отырдым. Бір группан жиылды, Алла кетіле бір ері, мен түшмедім анда групп. Сон последний. Бір күн отырамыз, бір 15 тені депутат келді. 15 тені, анда же не бар еді, палатка. Ау палатканың ұзын стол бар еді, скамейка. А онда отырдылар, бізде отырдық. Улар айта, вот праздник 7 ноября скоро, надо убирать, будут гости приезжать, неудобно. Сон синавер бар еді. Сон бүгінді айтып бердім оға. Білесін ақылынан не еді. Сон вот придут гости, неудобно, надо убирать. Сон біздер айттық, синаверда, біздің лидерлер. Пропишите нас, людей, на колышках. Дайте нам это помещение, которое приходит нам принимать. И какое-нибудь общежитие одиноким, чтобы где-то остановиться. О, а вы не боитесь, деда? Придет танк, деда, и вас здесь ночью всех уберет, задавит. Мы не боимся, деда. Мы люди, мирный народ. У нас оружия нету. Мы коренной народ этой земли. Лично меня разумеет там, дедом. Если вы это еще так сделаете, мало того, 44-й год был позор, и еще раз на вас черное пятно будет дедом делать. Мы не боимся, дедом. Пожалуйста, мы готовы на все. Только на своей земле. Умирать будем на своей земле. Ана уларсон китлер, 2 күннен соң кетірділер, учтане, облекият, анда yazılған. Прописать всех на колышках. И дали Чехова 17 комната берділер. Уча апай жиылып, арып пенжелерін юдық, полларını юдық, епсini жиштырдық, кетірлер абылы стол қойдылар, біздіңкілер анда отырып қалды. Келіп біздің площадьтен машина үйкіліп, пионерский алла кетті. Анда демек темел қойды сон участкалар. Анда берділер, іштеді, бізде аулчедлер берділер. Сон мен тез у ерден қайттым да, евге дедім, бөле-бөле евге сатмаға шығар бабайға. Сон бабайға шығардым. Балалара да айттым мында, прописка болса, звонить етін, мен сөйтсе келерім. Олар звонить етмегенде ештермедім, евіне саттық, потом yüklедік контейнерге шейлері, келдік мында. Келдік мында, ана бардық. Бабайнен екіміз, балалар анда епсі. Фундамент қаздық да, фундаментін екіміз қойдық. Соны ракушка алып, бір адам, татар адамны нанимать етіп, дварларны қалады. Дварларны қалады, сон өзіміз нанимать, өзім мен строитель, штукатур, 5-й разряд. Аны өзім штукатурну еттім, ашын пенжелеріні қойдық, андан пенже кетірген едік, тақта кетірдік потолок, неге, черный потолокқа, ершеге. И сон қойдық да, ну, конечно, бір күзде кіріп оламадық, біз бір ел подвалда яшадық, сон тепе шықтық, Аллаға шүкір. Сон балалар келді, оларда башладылар өзлеріне, бір 2 ел, 3 ел, епіміз бір жерде отырдық, 15 адам. Мен 4 балам бар, епсі қоранда бар, епсі бала чағалы. Жесур халқымыз, жесур. Аллаға шүкір, жесур қадынларымыз бар. Сон бірдене қызым айрылған еді, 3 баласы бар еді, қыз шықлары. Ол айтана, барсам не апарым, яшарым, нас құрарым.
Енді гена башымызға yazылғандарда ана біле бір бала бар, ана біздің миллет дүгіл, мен алажақ ола, анасы бабасы бар, яқшыдыр. Не айтырсың? Бай балам дедім, егер яқшы олса не апайым, үш баланен іште, айда бар дедім, да үйленмеген бала екен. Ана мұна қошылып, зақса барып, неках етіп, алып келді онымда, сон бір талайдан сон, енді біз евче отырамыз, о қадар жан, анасы келді бақмая. Анасы келді, вай, наз ешітіресіз, наз бақасыз, бұл қадар жан мен олсам метіп оламаз едім деді. Не апам, башына түссен дейім, ершен етерсін. Ана өлежін еште. Айталарды қатенде Аллах Тағала инсанға ярдым ете ve onun çekemeyeceği hiçbir şerni berme. Adelebeta bakın siz bugün demek bu konuları Kiyev'e geldiniz mahsus men bilgenime göre. Ne için demek Kırım'da şimdi vaziyet nasıl? Mümkün mü bir tedbirler geçirmege? Kırım'da balam. Kırım'da da şimdiki bek ağır vaziyet. Bizim halkını biz bir yerge toplaşma vermeyler, laf etme vermeyip ağzını açırtmaylar. Biz ana o 44 senesi kebek şimdi biz bek kıynalamız. Ballarımızı obuska etip keleler. Ballarımızı alıp türmege giteler. Ana öyle soyu var işte joyuldu. Ne olusun yeterisi var. Öyle ağır vaktimiz şimdi. Ana o vaktler gitsin de gelmesin birden. O kegenler nasıl geldiler? Öyle de gitsinler de bizim toprağımızı boşaltsınlar. Ana. Öyle deyip netem dualar etemiz, cemaatinin dualar etip dua etemiz. Bizim halk cenkini istemiyor, cenk etmiyor. Bizim halk Allah'ın mabetlikle, yaşlılıkla tüstey, tınç oturmaya. Чтобы не diyeyim sana, bütün halk mabet olsun. Birbirine yardım etsin. Ama zarar kimseye getirmesin. Allah korsetmesin. Hepsi insanlar, hepsi insan. İnsancasına işini yapmak gerek. Hayvancasına gerek yapmaya. İnsancasına gerek. Biz bu dünyada misafir. Bugün sağımız, yarın öleceğimiz. Ölümümüzü de düşünmek gerek. Ama çoksu milletler düşünmüyorlar. Ana, halkın toprağına gelip, mında gelip bizni korlaylar. O şeyler yok olsun mından, yok olsun. Çok sağ olun. Seyircilerimizge bir kıskadan belki bir müracaatınız vardır. Vatandaşlarımız bakar. Şimdi bana kameraga bakıp. Tecrübeniz ile bakan vakitte omuzlarınızın arkasında büyük bir tarih var. Anda bakıp. Bana kameramız demek halkımızga bir dakikalık müracaat. Men bizim halka Allah'tan tileyim. Sabırlar etsinler, dualar etsinler. Balaçıklarımızı hepsi Allah Teala horçalasın. Türmedekileri balalarımızı hepsini çıkarsın. Bu bizim vatanımıza sahibini olayık da ya Rabbim ya Resulallah. Koz aydınlar kesin. Kelgen adamlar hepsi nasıl geldi öyle kaytsın da bize koz aydın olsun. Bu toprakta bizim balaçıklarımız birden bir şey görmesin. Sahip olsunlar. Bu toprağın sahibi bizim halk. Bunu Allah'tan verdi bize bu toprak. Yani Allah Teala ocaksın yetsin sabırlar. Ya Rabbim Allah'ım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. 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 Ya Rabbim niyetimize yeteyik. Amin Allah'ım. Amin. Tanışçılarınızı gerçekleştirsin. Amin. Herkes Amin. bekleyip İnşallah. Çok sağ olun. Koz aydınlar koyayım. Siz çok mükemmel bir şeyini ayttınız. Kanımız döküldü de kan dökmedik. Doğru. Biz kanlı adamdık. Biz damat aytacağım var idi. Biz geldik Kırım'a. Halkımız şimdi hepsi de geldik. Evlerimiz 50% tura. Bir Tatar barıp da ey sen tı çık bu ev meniki deyip parmakla tiymedik. Burunlarından ham getirmedik. Biz bir parça toprak ver men özüm kurayık deyip ayttık. Ne yaman ettik? Niçin bizim halkını öyle horlaylar? Öyle neteler?
Bu büyük bir sual hakikatinde ve men umut etем biz da telemarafonumuz devamında yani şu sualını da müzakere edeceğiz. Biz programımızga devam edeceğiz. Çok sağ olunuz bizge teşrif buyurgan ve fikirlerimizni paylaşkanınız için. Biz seyircilerimizge hatırlatamız. Mana Delibeta da aytqаны gibi Qırımda xatira tedbirlerini keçirmege yasak ettiler. Bilemiz ki meclis azalarına tenbiyelevler, çıqaralar toplaşmaga olmay deyirler. Ama buna bakmadan halkımız çıqa, mana Bakçısarayda Facebook sayfelerinde vatandaşlarımız yerleştiriyor da göremiz. Xatira tahtası yanına polis xadimleri turup arabalarını kapatalar demek. Kimse bu xatira tahtası yanına kelip olamasın deyip. Bu haqda bizde gelecekte subetleşeceğimiz, Qırım'dan bağlanacağımız ama bizde sudakta demek insanlar toplandı. Demek dua geçirdiler ve yandan bir levhamız var, onu bakabiliriz. Buyurunuz. Bize bugün yasak ettiler bu duaları da geçirmeye gelip bunda. Ama Allah sağlığınızı versin. Geldiniz eminde. Öyle de milletimizden cümleden bize bile ayak terep dursak biz yeneceğiz. Allah kısmet etse bizim devletimizi de kuracak. Bunlar ne yapsalar yapsınlar. Boysunmayacak. Boysunanıp da gidecek. Meclisimiz var, her vakit olacak. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cemi geçmiş onlarımızın ruhları için ve hususen geçmiş ana babalarımız, kaddedelerimiz bu sürgünlükte 1949 senesi sürgün olan cemaatimizin ruhu için amin. Amin ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم واشكر والله يبر لك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له İşte Sudak şehrinde o'tkazilgan duanı beraberlikte şimdi seyrettik aziz dostlar. Ko'rganingiz gibi onlarca yüzlerce vatandaşlarımız çıkıp beraberlikte şu matem kununda o'lganlarning xotirasini andılar. Cesaretliginiz ve kahramanlığınız yasak için. olğana bakmadan meclis reislerine, regional meclis reislerine tenbiyelevler berdiler. Demek çıkmaga olmay, xatira tedbirlerini geçirmege olmay degen tenbiyelevler var edi ama insanlar buna bakmadan çünkü bu 18 Mayıs Kırım Tatarlarını demek kara günlerinden biri demek bu günlerini de hatırlamaga işgalciler yasak etti. Lakin kene de cesurluk ve cesaretli Kırım Tatar halkımızga büyükten teşekkürler. Yasaklarga bakmadan bu günü unutmayıp hatıra angalar.
Biz marafonimizni devam etamiz ve navbatdagi musafirimiz tarixchi Gulnora Abdulla. Assalomu alaykum, xush keldingiz. Hoş geldiniz. Assalamu alaykum. Gulnar Hanım, biz şüphesiz sizle şimdi tarihi minvalarını ve tarihi malumatlarını müzakere edecekmiz. Lakin ondan evvel biz ile şimdi Kırım'dan sürgünlüknün canlı şahatlara bağlandı. Hususan Koran'da Bilyat ve Zılgari Hanım Mennanovlar soyadının taşıyıcıları. Keliniz olarına selamlayıq da birkaç dakika olarından söhbetleşeyik. Alo, selam aleyküm. Assalomu alaykum. Sabah şerifleriniz, kun şerifleriniz hayırlı olsun. Hakikaten de bugün Mayıs'ın 18'i ve 1944 senesi sizin akıllarınızdan, sizinizde nasıl kaldı? Bizim aklımızda endi bu vakitte biz yaş bala edik, nasıl kalacak? Hava bilmeyeyim karanlık edi, bizler yukulay edik. Ana keldiler, pencereni kalktılar. Babamız çıktı, bir şeyler laf etti. Evge kirdi, bizim köçüreykenler, visilayt eteykenler dedi. Ana hepsimiz başladık ağlaşmağa, sızlaşmağa. Son ular soldatlar ayttılar sizge 15 dakika vakit tez çıkınız. Anam 2 tane Kur'an aldı, bunu kıçakladı. Bir tane de ötmek aldı, bunu da kıçakladı. Ana babamdan bir şey aldı. Onun ende bizim avuk etip sitlerge anda bizim vagonlarga koydular. Vagonlarga koydular, o vagonda o kadar adam toldurdular. Onda men ana yaş edim. Anamın o günde oturaydım tatalarım, o günde oturaydım bundayın yerge oturmak ya bunda yürümek o öyle yeri yok edi. Ana qayda surgun ettiler, qayda surgun ettiler? Özbekistan'ın Mırza Çöl degen çölüne barıp düştük. Ve nasıl vaziyet edi, nasıl anda sizlerini karşıladılar? Bu Özbek halkı sizlerini nasıl karşıladı, nasıl onlarga anlattılar, kimler olganınızı? Bir kimse karşılamadı bizlerini. Aytkanlar o yerde oturgan adamlarga 3 tane gözü var. Adam gelip, bunda sizlerini aşayacak degenler. Bir kimse çıkıp bizge netmeyedi, koşulmayedi, bakmayedi, korkaydılar bizlerde. Ana son yavaş bizge öğrenip başladılar o yerin kalkıda. Ana ondan arıklarda bulanık sular akaydı. O brigader gelip 2. gününe işe çıkınız endi pakta çapalamak gerek değiller. O paktanda ne boğanı bilmeydi endi bizim halk. Ana barıp çapalap geleler o paktanı, onu bakla belli ediler. Ana öyle korlandık, hastalandık, Allah'a şükür verip yaşadık. Kaçıncı senesi Kırım'a kaytıp geldiniz? Biz Kırım'a kaytıp geldik. Oğlumuz 90. senesi geldi. Biz birer geldik. Ondan sonra biz geldik, daha bir oğlumla, kızlarım özlerin, semyalarımla geldi. Ana 93'te men geldim kiçkene oğlumla. Babamız evini satalmay anda 4 yıl daha kaldı. 97'de gelip çıktı babamız Kırım'a. Ana öyle birer biz oturgan yerde çok el. Abiliyat ağa, sizni de yaşatmak ister edik, sizin hatırınızını. Sen de ayt. Aytın neler hatırlaysiz 18 Mayıs'ını nasıl көрген ediniz, nasıl hatırlaularınızda kaldı? Bizlerini Karasu'ya köçerdiler. Karasu'da bir kişinin bir gözünde oturup ana o kadar nemetip ondan da köçerdiler. Anam babam var idi. 5 bala degendiğin. Ana şahitlik çıkardılar. Bizlerin o kadarlık haberimiz yok. O kadar da 6-7 yaşında
ballar idik işte. Ana şahitip çıkardılar da işte vagonga şu sitlerden mindik zittiler o kadarlığın teran akılımda ana şundaki nemetkende. Hatırlaysın mı, yol nasıl geçti, yolda nasıl vakıyalar oldu, nasıl barıp çıktınız bu sürgünlük yerlerine? Nasıl barıp çıktınız? Ana şu vagonga nemetti bana 18 mi 20 gün o kadarlığın bilinmez. Ana barıp çıktık Mırza Çölü degen yerge. Ana onda düşürdüler akşam bir mahallede arabalar gelip Çeçeğin bir mahallinde Çapay degen kalkozuna alıp taşıladılar. Ana son sabahına bizlerin birer közçük birevlerini yinden verdiler. Ana ne ağırıt ne demişti. Ana şahitip Çapay kalkozundan emettik. Ondan sonra Çapay kalkozundan Oktyabr kalkozuna köçtük. Ana şahitip nöbetten şükür Allah'ın bergenine anamız erte ölüp gitti. 47 yaşında. Ana 4-5 bala kaldık şananday bir baba 4 oğlan degendiğin. Babam da invalid edi. Babam da invalid idi. Parmakları yok idi ayağının. Çok sağ Ana olun. şahitip. Yo, demek daha bir sual mana mümkün olsa bakın böyle 18 Mayıs günü olgan vakıya şimdi kaytarılmasın dep, böyle kene de böyle facia başımıza düşmesin dep neler yapmak gerekmez? Vakit okup niyet edip Allah'a sığınıp oturamız. Biz görgen günlerin bala çağamız, torunlarımız görmesin. Bir daha kaytıp cenk olmasın dep biz bütün vakit oğa dua etip oturamız. Çok sağ Şimdi olun. ölgen Sizin dualarınız niyana ve sizin bizlerge bergen tavsiye ve nasihatlarınız niyan bugün gençlerimiz ve yaşlarımız inşallah hareket eder ve bizler serbest Kırım'da görüşürüz. Çok sağ olun bizlerge qo'shilganingiz uchun ve bizler canlı yayında çalışamiz. Telefon bağlarınız, telefonlarımız çalışa, telefon açıp savollarınızı berib birde-bir xatirlalarınız olsa qo'shila bilesiniz. Bizle Mennanovlar korantası bağlandı. Zılqari Hanım ve Abilyat Bey. Çok sağ olunuz. Suhbatimizni ise tarixchi Gulnara Hanım Abdullayeva ile devam etamiz. Gulnara Hanım, bilemiz ki Kırım'dan 18 Mayıs 1944 senesi 200 binge yakın Kırım Tatarına koçirdiler. Aslında sebepleri nedeydi? Вот сейчас вот слушая наших стариков, да, наверное, не одно наше поколение, да, на протяжении уже 3 поколений крымско-татарскому народу, наверное, досталось, и сегодня мы тоже, да, в такой ситуации. На самом деле истоки той самой депортации 1944 года, они уходят далеко еще вглубь, в 1783 год. Тогда, когда была первая оккупация Крымского ханства, Крыма, тогда уже у Потемкина созревал такой план освободить Крым от крымских татар. Но тогда они опасались реакции Запада. Уже в 17-м, в 30-х годах, даже в конце 30-х годах, когда уже были репрессии, за несколько лет, да, до Второй мировой войны появилась идея Крым без крымских татар. То есть был уже такой лозунг. Но как раз-таки, вот, наверное, это не удалось осуществить, потому что уже началась война. И Крым попал в оккупацию немцев. И вот тогда как раз-таки, когда понесло как бы партизанское движение, которое возглавлял Макроусов. Это партизанское движение, к сожалению, потерпело крах. И чтобы списать свои как бы недочеты, и, естественно, Макроусов написал такую докладную в Кремль о том, что вот у нас не получилось из-за того, что крымские татары поголовно сотрудничали с оккупантами. То есть, ну, обвинил, то есть буквально в тотальном, да. Из этого доноса. Да, ну, как бы получается, что это 42-й год, Крым в оккупации, и, естественно, как бы приняли во внимание, скорее всего, в Кремле, да, но отложили до определенного времени. И вот как раз-таки, наверное, где-то вот приблизительно в 43-м году, в конце 43-го года, уже начинал созревать такой план. Естественно, депортация не готовилась спонтанно, да, как мы знаем, что 10 мая был подписан Сталиным указ, 18-го выслали. Нет, конечно же, это было планомерно,
И мы сегодня, к сожалению, да, до сих пор еще пока не знаем, кому именно из кремлевских лидеров пришла именно эта идея вот, депортировать крымских татар. И, как они писали, освободить Крым от антисоветского элемента. Да? То есть практически от новорожденного младенца до старика обвинялись все крымские татары в тотальном коллаборационизме. Да, ну, конечно же, нельзя тот факт, что действительно около 1% люди действительно сотрудничали с немцами, но, опять-таки, эти люди были не за нацистскую Германию, но были против Советского Союза. И сегодня, вот в сегодняшних реалиях, и шкура Аллах, что мы сегодня это можем открыто говорить, сегодня уже другой период и в истории, да, что этих людей ни в коем случае нельзя обвинять. Эти люди что-то понимали, да, у них, значит, было заложено еще тогда, потому что у крымских татар всегда была прививка, да, вот именно от российской оккупации, потому что уже российскую оккупацию крымские татары пережили. Вот. И когда уже, конечно, некоторые Германию воспринимали именно немножко иначе, но опять-таки они не были за нацистскую Германию, но были против Советского Союза. Ну и с учетом того, что еще можно говорить, что среди крымских татар было очень много и на фронтах Второй мировой войны, да, лучшие сыны крымско-татарского народа. Можно отметить, сколько все же самих русских воевало на фронтах. Да, и сотрудничали с оккупантами, да, мы знаем прекрасно, Власовская армия, более 1 миллиона коллаборационистов было. Ну, коллаборационизм, по сути, да, как бы это, может быть, не звучало там крамольно, но это нормальное явление во время всех войн. Телефон bağımız var, Ahmet Şehrinden. Alo, selam aleyküm. Алло. Selam aleyküm, biz sizni dinleyik, buyurun. Buyurunuz, sualiniz. Алло, selam aleyküm. Aleyküm. Балам, мен Симферопольден звонить ettim. Durnadan da звонить ettim. Bizler Sivasopol'da oturardık. Sivasopol'dan Ural'a çıktık. Ural'dan Yangül'e geldik. Yangül'den Çüçük'e geldik. Çüçük'ten Anapa'ya geldik. Kırım'a geldik. Çok şükür Allah'a gelip çıktık. Necizin Allah sağlığını versin. Teşekkürüm. Чтобы kayıp gelsinler toprağa. 70 kaç yılın devlet kalansanız. Неужели bizim bu toprakta yaşam olamayız? Yalvarırım size. Çok kötü. Yalvarırım. Beni koruyun. Ölmeyeyim, koruyun. Benim vücudumda ilk kez yaşasın. Ne kadar mutluluk vereceksin diye. Peki neuzeli ağlamayın buna. Neuzeli başı ekmek başı sarmaya. Allah'tan dört isteyek. Toprağınızı oturmaya. Artık olmayın. Yüreğim yanar. Ballarsın, torunlarsın. Nasılsın? Söylersiniz. Sizlerin bir takılanırız. Aşırı koydum. Paralkası diğer koymak için. Я совсем верно был команду, где был Советский Союз. Çok sağ olun, Allah sizin sağlığınızı versin ve sizin destekiniz ve birliğimiz ile inşallah biz hakikaten aytkanlarınızga erişeriz. Allah'a yanarımız. Gelin, çok da gelin olalım. Bir sana gelin. İnşallah. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz telefon açkanınız için. Gülnar Hanım. Ну вот, да, мы сегодня видим, что это большой-большой шрам в каждом сердце, в каждого крымского татарина. И сегодня, конечно, депортация, это не передать словами. Мы, наверное, сегодня даже не можем, да, ощутить, что испытывали эти люди, когда к ним в 4 часа утра постучали и абсолютно обвинили в том, что они пособники немцев. Ну, конечно же, это была причина того, что обвинить целый народ в коллаборационизме. На самом деле причина Чем была... мешал крымско-татарский народ? Крымско-татарский народ, наверное, мешал тем, что он коренной народ, его взрастила крымская земля, он был здесь, в Крыму, потому что для многих появилась уже идея русская Швейцария, там еще борщи. Откуда появилась эта идея русского мира, так называемого? Когда все это зародилось? Вот в том-то и дело, мы же прекрасно понимаем, да, когда Вторая мировая война началась, да, и когда нужно было
Вот помните, даже такой момент был в истории, когда брали деньги у Америки, да, на то, чтобы Крымскую Калифорнию создать, и понятно, что крымские татары там мешали, там надо было создать даже еврейскую, да, автономную республику, но опять-таки, я не знаю, к счастью или не к счастью, Сталин отменил в последний момент, да, этот момент решения, но тем не менее эшелоны уже с евреями уже завозили в Крым. Вот тогда наверняка вот все-таки вот здесь вот и был тот самый момент, когда нужно было освободить Крым от крымских татар. Ну, в 1944 году так им вот как раз-таки причины нашлись для того, чтобы обвинить в коллаборационизме и депортировать всех. Білесіңіз ма, мені да çok мерахландырған бір мәселелерден бірі, бұл енді сүргінліктен sonra Крым татарларының евлеріне, Крым татарларының қоранталарына, азбарларына, шерлеріне тигер инсанларны махсус кетіргенлердір. Демек, бұл шейір көйлер бомбош қалған еді, Крым татарсыз, демек, айванлары, көпеклері, машықлары ершей қалды. Насыл вазиет еді Крым татарлар Крымдан сүргін олынған сон? Вот действительно, да, там замерло все в Крыму. Вот депортировали крымских татар, тем более особенно были села, где только жили крымские татары. Осталось все буквально. Оставалось еще несколько недель до того, как переселенцы с глубоких, так сказать, провинций СССР будут завозить и расселять в эти дома. Дома действительно остались, животные остались. И есть вот замечательный роман Айдын Шемизаде «Голубые мустанги», где меня очень тронуло. Я слышала про эту легенду на самом деле, но он отразил ее в своей книге. О том, что как раз когда депортировали крымских татар, все животные, особенно кошки и лошади, это те животные, которые, как оказалось, очень привязаны к людям. И именно кошки ушли, и животные, и лошади. Они собрались, кошки буквально колонны выстроились, ушли в горы, и лошади ушли. Они не приняли новых хозяев, они ушли в горы, одичали, и вот появилась легенда о голубых мустангах. Эта легенда действительно на протяжении многих лет была в Крыму. Телефон бағымыз бар, шымды қабыл етек ве музакиремізді девам етері. Алло, селям алейкум. Buyurunuz. Buyurunuz, adınız ve sualiniz. Alo. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ben Akbek'ten açam sizge. Buyurunuz. Birinciden ben ne isteyeyim hatırlatmağa. Hepsi, her işimiz duadan başlanmak gerek. Ben milletimi pek seviyorum. Bugün millet Mars'ta yaşasın Krım Tatar milleti. Да здравствует крымско-татарский народ! Я хочу, чтобы наши лидеры вернулись себе на родину, чтобы у нас было все хорошо и прекрасно. Мы сейчас находимся в таком положении, мы даже не можем ответить выйти на площадь и высказать свои требования. Я прошу вас, и у меня душа болит за мой народ. Будьте к нам, будьте с нами, мы с вами, мы вас поддерживаем. Да здравствует крымско-татарский народ. Машаллах, сау olun. Biz de sizlerle beraberlikdemiz. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Bugün pek emоциональ демек, лидерлерімізге де телефон аша, біздерге де қайтыңды, әлбетте біз қайтажамыз. Ама башта Қырымны ишгалден құртармақ керекміз, соны әлбетте біз бұндамыз, демек бұл ішіні бежермек үшін. Bizim bunda vazifemiz var ve bu vazife ile Allah kısmet etse birdemlikni ve serbestlikni Kırım'a getirecekmiz. Sizle beraber. Иншалла, и вернемся, что будет Крымско-Татарская автономная республика, да. İnşallah meraklı bir şey ve buna siz Голубые мустанги деген Айдын Шемизаде'nin замечательный роман, я просто рекомендую всем прочитать. И эта легенда действительно ходила в Крыму до, наверное, 80-х, 90-х годов, до возвращения крымских татар. Кімлеріні кетіріп тұқтылар, демек Қырым татарларының евлеріне, бош тұрған евлерге. Насылары сечтілер, қайсы регионлардан кетірділер? Вот как раз-таки вот через пару недель начали завозить, так сказать, такой контингент, да, с внутренних областей Российской империи: Тамбовская, Смоленская, Орловская и так далее, Краснодарского края. Эти люди, которые, ну, как им пообещали рай на земле, реки, вина в Крыму и тому подобное. То есть, естественно, нормальные люди, которые живут у себя на родине, в своих домах, они не соберутся и не будут переселяться там, где им лучше. А по каким принципам проходил этот отбор людей? Я думаю, что многие бы хотели ехать на такой красивый полуостров, предлагали, да, конечно же, им предлагали. И
некоторые там говорят, вот из тех переселенцев попозже, да, когда мы уже в Крыму общались, что их чуть ли там не силком, но нет, вроде таких случаев были единицы, когда силком. На самом деле просто действительно предлагали переезжать в лучшие условия в Крым. Естественно, им предлагали все крымско-татарские дома, и где было все, да, буквально еще теплая еда на плите, да, и теплая постель. И все буквально. Они заходили в эти дома и жили, но перед тем, как переселенцы переехали, есть случаи зафиксированные мародерства. Телефон бағымыз қабыл етеміз, денглейміз сіздерді. Алло, селям алейкум. Selam aleyküm. Алейкум селям. Ben Hapskol'dan size звоните. Rusça айтайын, ular da anlatsınlar. Sizin anlatsınlar. Украинские да, Руслар да. Я хочу обратиться ко всему украинскому народу. Не потеряйте свою независимость. Только вот приехав в Крым, осознав всю нашу, беду, все наши проблемы, вы поймете, что такое быть в оккупации и потерять самое драгоценное, свою землю, свою независимость, свою субъектность, в конце концов, свою честь и совесть. Вы боретесь здесь за свою честь, свою землю. И мы хотим, чтобы украинцы, братья наши, были солидарны с нами. Мы любим вас, украинцы. Слава Украине! Героям слава! Çok sağ olunuz. Қырымдан демек телефон бағымыз, Украина рус тілінде айта, ама демек аңламағанларға да айтамыз, Украин халқына мұражат ете, Қырым татарларға қол тұтың бірдемлік олың ве ишгалден құртармаға чағыра Қырымны. Мирахлы мәліматлар ақында девам етер едік субъетімізні. Да, насыл көзледіңіз мирахлы мәліматларны мұна Қырым татарлар бошаталған соңыра? Нелер олды, не... Насыл қалды демек. Как раз самое такое наступает время, когда несколько лет эти переселенцы пользовались благами, да, то, что осталось от крымских татар, ну, перед этим запасами, да, но тут у них столкнулись с такой проблемой, что на южном берегу картошка не растет, капуста не солится и тому подобное. Люди, которые совершенно не знали эту землю, не могли ее обрабатывать, они привели Крым в полнейшее запустение, они запустили колодцы, то есть Крым был полноводным всегда, родники, все засорили. Мало того, они вырубали виноградники, табачные плантации. То есть люди абсолютно, они пришли на все готово, и они не ценили то, что они получили, да, совершенно бесплатно, безвозмездно. И получается, что за 10 лет, с 44 по 54 год, Крым превратили буквально в безводную пустыню. Ну, о чем мы можем говорить, когда есть данные, что на полуострове вот именно за эти 10 лет было всего 2 хлебных магазина. То есть, абсолютно, если когда переселенцы с этих губерний, да, вернее, областей, там, Орловской, Тамбовской, они переселились в Крым, да, послевоенный Крым, который был после бомбежек, разграбленный, да, после оккупации фашистов, он на экономическом уровне гораздо выше стоял тех самых областей, которые были не затронуты войной, оккупацией, я имею в виду. Вот, и они получили это все в дар, и они не смогли все это, вот именно сохранить, удержать. И вот как раз-таки на протяжении этих 10 лет Крым полностью в экономическом плане сдал свои позиции. И вот мы как раз приближаемся к тому самому моменту, когда, как многие у нас в Крыму, да, вот из этих потомков переселенцев, говорят, Крым подарили Украине. Да? Но на тот момент, на самом деле, это был единственный правильный выход, потому что это был Северо-Крымский канал, прорыли. Как раз-таки, вот опять-таки, украинцы, когда украинцы у нас, да, появились в Крыму, это тогда как раз предложили с херсонских, николаевских областей переселяться в Крым, потому что земля была более похожа для обрабатывания, что они могли, и немножко поднялись колхозы и совхозы на самом деле. Вот это как бы такой определенный плюс есть. Çok sağ olunuz. Gülnur Hanım, kadinde çok meraklı bir şey ve men endi uzakka ketmeyeceğim. 3 yıl evvelsiga qaytmağa isteyim. 2014 sene. Fevral ayında işte bu hadiseler oldu. 26 fevral, sonra yakınlaşa 16 Mart. Referendum olacak konu. Sanki referendum. Ve şu referendumdan evvel men pek yaxşı hatırlayım. Men koyuma kelgen vaqtda anda diğer milletvekilleri dep aytayım. Endi böyle fikirlerle yürüyorlar. Mına şimdi bu evni alacağım Kırım tatarlar.
sürgün edilse. İşte ablar buyur çatı yaptılar. Bu evge kireceğim. Demek ki katlı katlı demek bu meniki olacak. Bu menim olacak degen sözler peyda olup başladı 2014 Kenede yanı işgal başlagandan sonra. Bularını eşitken vakitte şüphesiz Kırım Tatar hem kartlarımızın hem ana babalarımızın kalpleri parçalanıp başladı. Ve herkes halde bu günge kadar bundan kederleniyor. Siz tarihten tecrübe alıp ve tarihi hadiselerini çok görgen vakitte bugün Kırım Tatar halkının istikbalini nasıl görüyorsunuz? Но я думаю, что мы должны, да, это еще определенный такой, да, момент, когда нам надо это пережить, это пройдет. Никто наши дома, никто не заберет, потому что все империи рушатся. Это осталось немного ждать. Конечно, естественно, осадок был тогда, все очень боялись. Мы не знали, чего ждать в 2014 году. Вот. Но я хочу сказать, что терпение нашему народу, и крымско-татарская автономия будет, есть, и крымские татары всегда были, есть и будут. И именно в Крыму. И я считаю, что не стоит бояться, ничего не стоит бояться на самом деле, потому что страх – это самый плохой советник. Да? И тем более оккупантов и тех, у кого потомки и предки были рабами, их бояться не стоит. Так что у нас все впереди, и мы этот последний исторический, наверное, момент пройдем. Потому что приближается то время, тот момент, история повторяется, но мы должны оглядываться назад и смотреть на ошибки, может быть, нашего народа в чем-то ошибки, и все равно принимать в будущее, смотреть уже подкованные, будучи, зная свою историю. İbret alarak bugün hareketlerini yapmak gerekmiz деп айтасınız. Мне сметился, чтобы у нас все Егер де Кырым татар халқымызға көз ташласақ, Кырым татар халқымыздың мына хаталар деп ақында айттыңыз. Сізce бүгін насыл хаталарны текрарламақ мүмкін деген? Насыл хаталар уақыт олған еді де шымды оларны yapmayық. Ну, наверное, все-таки нам надо объединяться. Нам ни в коем случае нельзя ассимилироваться. Нам надо держаться и придерживаться своих традиций и духовную, материальную культуру сохранять на протяжении всего этого времени. Потому что сила в нас – это в наших корнях. И я считаю, что это самое главное на сегодняшний момент. И верить в будущее, что у нас все будет так, как мы хотим. У нас будет свое государство. Как оно было, так оно и будет. Bizlerini şimdi yıkmak isteyenler aslında bizim xanlığımızdan, bizim devletimizden hüküm sürgeni kadar bile değiller. Нас сломить никогда невозможно. У нас мы действительно достаточно много прошли, через многое, и я думаю, что это у нас в крови, и нас сломить никогда невозможно, и никто не сможет нас сломить. Гүлнар ханым, мына демек 1990 сенелері Қырым татарлары демек күтлеви шекілде Қырымға қайтмаға башлады, авдет олмаға башлады. Ол вақыт Қырымда яшаған бұл руслар, украинлер кетірген сөйлер насыл Қырым татарлары қаршылады. Асылда бекли еділер ма демек бұл топырақтың сайыплері ватанына қайтып кележек деп? Я могу сказать на примере своей семьи, потому что мои предки, да, мои бабушки, дедушки, Хартана, Харбаба очень рано переехали. Конечно же, нас никто не ожидал. Конечно же, здесь шла такая же пропаганда о том, что приедут крымские татары и будут претендовать на свои дома. Естественно, что враждебно к нам относились. Запрещалось продавать крымским татарам в 70-х, 80-х годах дома в городах. То есть, а если продавали, то только буквально подписка, когда это не человек, тебе не давали прописку, тебе могли в любой момент прийти и выслать повторно. И таких случаев было много, мы знаем. Вот, поэтому, конечно же, вот именно первые наши пионеры, да, которые возвращались в Крым, им досталось очень много. И сегодня многие, может быть, даже и не дожили до этих времен, потому что они прошли действительно очень многое. Их вызывали постоянно, тогда еще это был Советский Союз, их постоянно вызывали на допросы, что вы здесь делаете, и мы вас в любой момент, вы не люди, вы никто, мы вас депортируем. Но, тем не менее, очень многие из наших крымских татар все равно еще в 70-х, 80-х годах уже здесь укоренились, и они дали дорогу будущему поколению, чтобы переезжали. Телефон var ekan, alo. Uzildi. Çok sağ olun Gülnar Hanım, bugün bizim stüdyamıza gelip. Şimdi kelin sinxron barda gençten. Onu dinleyik, anda demek miting o'tkazildi, bilamiz ki anda binlerden insan to'plashdi, demek miting kecha keling bir izoatni dinleyik de so'ng yayınimizni devam edeceğiz. Bizim stüdyamızda da birçok misafirler teşrif buyuracak. Херсонская администрация решила вагон подогнать крымским татарам. Мы отнеслись со скептизмом, честно вам скажу.
Все-таки вагоны разные властители всего мира пытались подгонять и разным народам в знак, символический знак тех дней, которые произошли. Мы тоже, как и многие из вас здесь присутствующих, все-таки дети тех, кто в этих вагонах был депортирован. Смотря на ваши лица и смотря на то, что происходит, как это происходит событие, хочу сказать большое спасибо все-таки херсонской администрации. Несмотря на тот риск, который действительно это мероприятие могло быть иметь, вы на самом деле достигли результата. Я по своему сердцу сейчас и по своему пульсу сужу. Для меня этот вагон не просто вагон. Для меня этот вагон унижения, оскорбления, беспомощности моего народа. Мой дядя родился в этом вагоне, потому что мою бабушку запихнули в этот вагон 18 мая из-под Симферополя. Она была беременна на последнем месяце беременности. Естественно, женщина в вагоне напичкана, как селедка в бочке, огромным количеством мужчин, всех стариков. Это завывание, это страдание, это, извините меня, физиологические вещи, которые происходят в вагонах в таких стрессовых ситуациях. И беременная беззащитная женщина с маленьким ребенком на руках. Еще ребенок, мама моя была тогда, ей было 4 годика, и вот беременная бабушка. Естественно, ей рожать. Схватки начинаются в вагоне.